дӯстони азиз, ширкати Салонтрак ҳамавақт дар хизмати шумо ҳастай. Яъне ки аз Хитой ба Тоҷикистон ба шумо техникаҳои арзон равонатон мекунад. Ассалому алайкум дӯстони азиз, марҳамат, бо диди пур метавонед заказ кунед. дӯстон, ин бародар муна тӯли 2 сол шид реклама кардесем. алҳамдулиллоҳ ки аз ҷониби клиентҳо ягон жалоб шидагӣ нест. Яъне ки бо дилпурӣ метавонед дар рақамҳои 808 86 86 20 дақиқаи дӯстон дар тамос боред. Якчанда тракторҳош айни ҳол налични дар Душанбе ҳастанд дӯстон. Бо дили пур рафта санҷида баъдан харидорӣ кунед. яъне ки дӯстони азиз, ин бародармон дар бораи ҳар як трактораш худаш маълумот додагиай, чанд сомонае, чӣ хелае, чанд муқоваи аспа дорад, ҳамаша гуфтагӣ фаҳмодагиай, яъне ки бо диққат то охир тамошо кунед. Салому алейкум багдуги азиз, ина се трактори фамон 84 мон налиша ҳаст Душанбеда. Даҳа трактори хубан. Мостошон дрозан, барои сеҷак туркагин, спокойно се дини сеҷак мегардам. Пешошон дар хеле сангҳои шаштага дорам. 100 кило веса. Ба моторои то сабгаштага ба мосои тиби. Мосои тиби кати. Балонои пешаш кижошин 8 ба 20 сабгаштага балонои пеш, балонои кафо 24 ба 28 балонои ғавз кати сабгаштагиан. Мосои тиби, мосои 1204 кати сабгаштагиан. 50 килограмм весовой дорам. Барои телешакаши, фрезер плюк, барои камбай. Отдельно цилиндр дорам барои плюк фрезер бардоштан шунда. Компрессор дор. Беҳад хуб сабгаштага. Чишташон тамошо. Беҳад хуб. Чок скорсай, повышение, понижение дорам. Автоматическая передача. Передача беҳад хушрӯ модирайна. Я чиликати назанед. Беҳад хушрӯ сабгаштагия. Бакои 50 килограмм кати 50 литра. Мотор шамшоти. Мулегондари мотор 4 цилиндра. Турбинадор. Турбинадор сабгаштага. Се дона як хела наличда ҳастай Душанбеда. Растамочка утилизация шидаги. Охирон нарх 87 фазо гуфтесем. Ба ягон смаки дига арзон мешава. Хоҳем плюк фрезерам дора. Буш отдельно бош сокито мекунем. Калонда лозим боша. Бин охирон нарх 85 000 метем. Се дона наличи Душанбеда ҳаст. Салому алейкум бардоги азиз, як тай дига мини трактор волон 84 компания Салонтрак. Як дона наличда мондагия дига боша фурхтем. Ям беҳад хушрӯ сабгаштага барои тай боғо. Ба мосои тиби кати сабгаштага. Бакои 50 литра. Балонои ҳама ғавз кати. Ба мосои тиби. Телешакашак барои фрезер, камбай, барои плюк, отдельно цилиндр дорам барои плюк фрезер бардоштан. Асосашон, компрессоршон. Кулашошон синипром барои тай боғои спасан шидаги. Чок скоса, повышение, понижение дорам, 8 мешава. 6 сан дорам, 100 кило мешава. Моториш беҳад баклар. 804, 80 лошада, 4 цилиндра, турбинадор, чок ведан, ҳам пеш, ҳам қафо мекаша. Хоҳен ҳам пеша хуш мекунем, хоҳен қафошо хуш мекунем. Отдельно передача дорам. Беҳад хушрӯ сабгаштагай. Техника да Душанбе. Растамочка утилизация шидагиай. Нархи охир 72 000 сомон гуфтесем. Без ягон чи. Бо плюк фрезер отдельно ҳастай. 10 000 сомони меса. Кадом да лозим боша, да WhatsApp нависем. Иншаллоҳ бо ягон сум дига муомила мекунем. Як тай дига боша, компания Волонги оригинал, компания Салонтрак, кабинадор 804
این هم به حد خوشبو سبرسگیم یک دونه مونده بالون پیشی برای سجاک برای چیکارگیم شده که این صندوق بالونی 83 با 20 سای پیشش قفاش باشه 96 با 28 بالون قفاش غوصگان کلانتران بالون قفاش کلانتران این با مسوی تیبی 1604 سبرسگیم ای تراکتوری 160 قوی است در تراکتوری 84 موندگیم به حد باقات سبرسگیم برای کلیسه کشی برای کامبا جاتکا سیلیندر отдельно برای плюк фрезушон ҳама сугош ҳаст весовояш ҳаст 50 кг беҳад хуб сабресаган волонгои обычный кабинадо 1800 кг вес мекунанд ё бошад 2 тонна 100 кг вес доранд 2026 чормаҳа сабресага беҳад кушод комфорт автоматическая передача пеш қафо скоксой чортага панжени повышение ё чорведа мешаванд метавонед ведаш кунед медоне чорведаш кунед кондиционер печка магнитофон ҳамаш ҳаст қоидаи сабрашага мотори 4 цилиндраи турбинадор ё мотори томошон беҳад калона ин турбинадорам компрессорам дорам барои балондамкунӣ кадоми дар ҳамин техника лозим бошад душанбе дай рассамочка утилизация шудагиай нархи охир 100 000 сомон гуфтесем пули фрезерам дорем бо отдельно нархи ҳисоб-китоб мешавад кадоми лозим бошад дар ватсап нависем кадом да насиб кунад як дона мондагиай салому алейкум бардори азиз трактори 1204 вефан ҷонго меганаш ба мотори нанча сабрашагай ёжа бо дигар халан субокошон ба хватакай ин мосои тиби катиан пешда 10 та санг дорам балоне пеш 05 ба 24 сабрашагай калонакай балоне қафош биза беҳақ авсан 14 ба 30 сабрашагай сатка весовой дорам ям то як чилака размер мешавадам кушод мешавам сушони беҳад ғавсай барои телешакаши пулбаргори ҳамаш аст пуликои 6тага 7тага спокойно мебаргора компрессор крила дорам хеле балони пешон табоачон карагем салоншо нишонтон метавонам салонш беҳад комфорти бадай автоматическая передача скоксои 12 тага кати кондиционер печка магнитофон люк ҳамаш ҳаст ин 120 лошада 1026 04 тайёршагай 3 тонна вес дора трактор беҳад бақодай моторчан нишонтон метавонам моторчан мубинед беҳад бақодай турбина доранд дар тагани турбинаш беҳад мотори бақодай 4 цилиндрай безеб трактор бақода кайда دیگه تراکتور обычно 2 тонна 500 тонна 600 кг вес мекунанд ай боша 3 тонна вес доранд ба хотири коробкаи калон мотори калон мондаги инҷа як уже хардагиам ҳамин ҳамо трактор каду лозим боша иншалло байн як моҳ оварда мерасонем расномочи утилизатсияш кати 125 000 бо муомила дора кадоме лозим боша дар ватсап нависем ҳамин ҳамо трактора як моҳда иншалло оварда мерасонем рассамочка утилшам када метаем мумкин як моҳ 10 рӯз мумкин бикашанд завес ай ганисай то душанбе 135 000 сомон
кадомда лозим боша даватса нарисем. Иншалло бо муомилаш аст. Саломатон бардоров. Ина. Я бардормо заказ карда будам. Рӯшнкор мекунем. Насачок. Ҷонгови фам меганаш. Умуш ба матавии то сапрештага навала шадай 12 скоксай. Я ба мусой тибика сапрештага беҳад бақувват. Пешта 8 санги 18 килога. 144 кило. Балонои калонкати 05 ба 24 пешушу. Балонои қафош 14 ба 30. Абиш 28 миши 30 килограмм калонтар. Ба весовой 100 килограмм. Балонош размер меша ҳуишида 1 то 1.40. Мусой тибикати. Збугуй беҳад вақт. Прескашак ҳамаш ҳаст. Та комплектш. Чокара насуфу. Хой дави. Хоем бо компрессор добавить карда метем. Да табаки 6 литр айда тарав дорам. Мотор шавуй кард нишонтон метам. Моторш турбина дорам. Навала шадам. Навод қулай асп. Багусечко. Хой дави. Сашени. Насалчо. Навала шада. 23 тонай. Дазога 26 04 17 сабрачага. 25 сабрачага. Бо 5 векна салон шома нишонтон метам. Салонш беҳад комфорт. Автоматический передач пешқафо. Регулировка газ. Скоростной 12 тага. Все режим кати. Ручник. Пожалуйста. Люк. Кондиционер. Печка. Парникош. Магнитофон ҳам дорам. Чанд монда. Иншалло корбура мебинем. Беҳад трактори хуб. Кадом дар минамон трактора лозим боша дар ватсан аст. Иншалло пад заказ байни як мода бурдан мерасонем. Нархш 125 000 сом. Мон бардор. Ина. Трактори. Вефан 1404. Мотори то ба блокаи то бо саргаштагиай. 6 линган 140 шадан. 16 скоксай, 16 пеш, 16 қафой. Сангой 18 килога. Да, на 18 кило. Мусой гаустаки. Беҳад воқеъ ба ходар. Балонои пеш 12 ба 24 сабигаштагай. Балонои қафо боша 16 ба 24 сабигаштагай. 100 килога весовой дорам. Балонош размер мешаванд. Уже мусой тибине тидиан. Мусой тиди матои тидия. Уже лова ютос истифода мебарам. Ин ба ми чи сабраштага. Шушага компрессор. Чешгаша. Ну сейчас. Салоншо нишонтон метавонам. Газиш. Салоншо беҳад калону шуд комфорт. Автоматический передач пешқафо. Скоростной 16 тага. 16 тага 16 қафо. Кондиционер, печка, люк. Задний камера. Сока. Ҷамшо. Ҳамаш ҳаст. Заканчик, мои телефона. Звукаи беҳад хубанд. Беҳад хуш вокуштагай. Забур моторшо нишонтон метам.
6 цилиндраи турбинадор 140 ҳар хушуса гаштагай кадомида ҳамин трактор лозимай то душанбега самошгоҳ килишкати 170,000 бурда барасонам. Салому алейкум бардогаи азиз. Як трактори 1204 мон расид пешча экскаваторро давоид кардем. Дарози 4 метр мегирад, чихири 3 метр. Коши 0,3 кубай. 4 цилиндрам. Пешта лапкаам дорам. Общий веси трактор 4 тонна вазнин кардем. Мостошанги мостои токаи сабгаштагай. Яд равсай. балонои пешиш 0,5 ба 24 мешавад, балонои қафош боша 14 ба 30 мешавад. 100 кг весовой дорам қафошон. Балонтага ютон мешавад, турбинадор мешавад. ё 12 скорсон. با سماش بونشون تو گازه سماش کانفوک همه اشتغل زنی передача автоматически пешхафо или 100 скоростной 12 тага кондиционер печка магнитофон همه услуга шас بهت کانفو همین نمود трактор кадомда лозим боша иншалло падзаказ 160,000 сомон оварда душанбе мерасонем растамоч утулишкати. дӯстон инак марҳамат охирон эдона трактори волонг 1204 ҳастеш ширина 120 қои аспа яъне ки ҳамашон нави пачка истеҳсоли хитой 2026 сол кондиционер печка ҳамаш кор мекунад падзаказ аз хитой то душанбера нархаш 145,000 сомонӣ. барои фармоиш дар рақамҳои 808 86 86 20 бо дили пур метавонед дар тамос боред. боқӣ сарбаланд бошед, дастгирии шумо пеш равимост. худо нигаҳбон.